Halo perlo, kumnu pilong. Ngatara pia sa iklan mo, baru te perlo ibe ngaku abang ong ipi hakne ke video, siapa nice skip kene ke video pe edo ba kene ke video. Kenapa pini yo kene jing tip ngayo ina pedeng yo pi bun ki ba komen jenga ba ai sambai lem po spong tu deng agor uba rem dor tam po patei. U deng agor. Te ngayo i ki komen jo pi ngapang shisha ba ngai ki komen jo pi ngamla ba nai pi te menta ngan ai ke we ke lenti pi kumnu ban yo yo neo sambai mo. Te sabana skip kene video. Tapi pi sio yo hap kene jing ai kene ke decision jonga te sio ha like kene ke video share kene ke video ki perlok na pi tala de pi wan pamai kene hakne ke channel siapa subscribe ngayo i pi pe ke video tang ba pi klim subscribe ra te kum ta tanga pang ke ji ke tonu chonga kat kene ki jing kriston jonga temo siapa like ke video mentangan im share like kene ke video mo ngayo i pi like ni em pi support ni em nga te ya ngan ba te pi kunu wan yo no sambai possible ni em let's go. Te perlok iwe ngaku aban ong ipi pi komen nga ba ai lang gitu kisembai sen lang gitu kisembai ngaru ni ko aban tung ko aban persyang bentung yo tu deng te apa ngasong marwe ngaperkat ka possible ne em ban pai ipi baru ki viewers ke subscriber jonga apa ngasong marwe dengan perkat ya kena tangba cengai palat perlok ngasa ngasyong sipo asam pidegi bana po magalia possible ne em perkat daladehi mapi kene ka possible ne em hagabak hadu lade piko ashana du man siman tungyo no deng te ngatristom bai ban pai pi bai pos long kumno ro nganam keran den ngapabe pi tangba ulong nem ya kata ngamla aban ai karan de pi karanti namar kalenti kabak kham jungai hatu kata-kata na asam slu magalia te ladanga phai pi sitrik pinyo ayu spotrik takatu ke pok ke box ke bangala de boyu telada yap te ingin le kumno dia kata nai bu ke jings nyo po musim nyo pinga kata ke benengkong ka ban kerpat ipi le dengan pai ipi mo nai bu ke jings nyo po musim nyo pi le dengan pai ipi te kene perlok de pikosha tengah laban pai pi ke bypass hagne gisni une udeng usi shibune ki so tip une udeng udon ki so jongo kum kine ki size te naune uso kasambai ru kami naune uso kisambai kamu kitchen yang dak tim lat kitchen kisits no dak tim kare ongi dada kasih te ngam tip yang pemnuai yang nafsin tekin negi in pila ban bread iki sekejeka ke ba create haban snagum ke nursery fi bread iki mo te ker daki per pensodong kenang ba kemrat kam yo ban pencot ya gitu kejeka ke ba fi bread itu te un simpor hadu sistem ne tam sistem ban long kisembai ban long deng kumbanga peni pi gitu kisembai ki banga thung te sistem hadin la nesis arsnem hadin pilaban seyu nang tu jaka ka pi bread hadin pila dep seyu piaban pen kre ya ka jaka haban pen kre shwai ka jaka ka pi thmu ban thung yau ne ha ka jaka ka ba ship kaulum oba ship te piaban pen kre hadin pila dep pen kre yau tu ulum ya ka jaka ka pi thung yau ne ding te pila ban she yau nang tu jaka ka pi bread yo she
ten swario ya syakatu ko jaka ka pi ladip penkre te kenegen kangatrai ka ba best dari pi kwa pangan phai pi kiten rai te kenegen ka por ka ba best jang menta ka sngi ban thung ya gideng namar ba menta uslap ru udang don hapo une u July August te kambes hi ban thung ya une udeng te kenegen perlok kejing jubab jongai pi spong ne udeng ba kumnu ba yo ya gini disambai te mola de pi siya de kena jikren jonga te pila ban message nga apo ka Instagram jonga pila ban message nga mo te ngan sa IP ka ID jonga apo ka description jonga ka ID Instagram jonga pi message nga IP address jong pi baro mo IP address jong pi baro apo ka Instagram dengan persang dalade kat kabangala ngai persang wat yapi saying kita karaban lebat kitip anu ka jingkres tom ke jonga na bentak jongpi te hoy te mo kunta geng perlok